سلاف رز تماشاوان هجا بولتنا دمجمیر شش ایوار جی آزادی روجاوای کردستان از اجوار پیشکش بکم و به وینو چهیم دست به بولتنا خواه بکن. اندام دسته سروکاتیا انجمن اجتماعی کردی لسوریه انا کسی اشکره کرد که امریکا در راحتیا خواه براگهاندنا برای آشتی و آزادی دایا خویا کرن و دمک نزیک ده امریکا دلگل آلین برای آشتی و آزادی بجوه. محمد اسماعیل اندام دسته سروکاتیا انجمن اجتماعی کردی لسوریه راگهاند کل سر آستا وزارت دروی امریکا دلخوشی و پشتوانی خواه جبو راگهاندنا برای آشتی و آزادی دایا خویا کرن و فرانسا و اپوزیسیون و تواهی ولاتین هف پیمان جی دلخوشی خواه دانه دیار کرن. هر وها محمد اسماعیل اشکره کرد که ده دمک نزیک ده شاندک امریکی ده لگل آلین برای آشتی و آزادی بجوه. ده تقینک بهز بیروتا پایتخت لبنان هجاند و ده انجام ده بصدان کشتی و بریندار کتن دناف کشتی و برینداران ده جی ولاتین سوری و روجاوه کردستانی جی هنه. ده انجام تقینا ولات لبنان دا کشتی و بریندار جی پنابرین سوری کتن ده تقینک بهز بیروتا پایتخت لبنان هجاند و ده انجام ده بصدان کشتی و به هزاران بریندار کتن دناف کشتان و بریندار دا ولاتین سوری و این روجاوای کردستان هنه و لگوری آمارین دست پیکی 7 پنابرین سوری جیانا خوش دست دانه و 13 کسین دن بریندار کتنه لیتانها کشتی و بریندار دبن خانین هلوشان دیده هنه سروکی هیوا سور لبنان راگهاند جماره کسین کو جیانا خوش دست دانه بهتر جسد کسیه هر وها 4000 کس بریندار کتنه جبلی کسین کو تانها دبن خانی هلوشان دیده هنه سروک حکومت لبنان حسان دیاب راگهاند که 10705 تن جنترات آمنیوم لنفگراوا بیروت تقیا و لیکولین سر تقین بردوامه تیزانین که بریار 7 ماه طباقه دا و تا دروجا انی دا دادگاه کجعالی نتوین یک بویدا هاتو بو دامزراندن بریار کشتنا سروک لبنان رفیق الحریری بده یکو دو سال 2005 دا هاتو بو تیرور کرن و بو سدم کرجه ماسوری پیشتی 29 سالان چکدار خوش ناوا خاک لبنان وکشینه هر وها حزب الله لبنانی و سروکی و حسن نصر الله کوب کشتنا حریری تاون بارن سه ولاتین باجار کوبانی روجاوای کردستان ده تقینا ولات لبنان ده بریندار کتن مالباتن برینداران بالاف کرن که هر یک جه عثمان افندی تمن 16 سالی و عثمان باقی تمن 36 سالی هروها عادل پولو تمن 40 سالی له برج حمود که 4 کیلومتران دوری ناوان دا تقین دکوه بریندار کتنه. بله تماشاوان هیجان هاجی از یک سر برای خوب بدم بیروت لجم میوان ما روزنامه‌وان رضان عبدو به اوای کی زندی لگل میدان باش برز رضان اگر تجمع بحث بکی داوین آمار قربانیان گشتیه چند کسان ایوار باش ماموستا جبوتا و جبو همو کسین تلویزیون آرک تماشا دکن ماموستا اف تفجیر روزا سهشنبه ساعت 6 و 3 دقیقه پیدا بو اف تفجیر گل کی مکم بو یعنی گاوی هم ببیجن 10705 تن نترات المنیوم هوا مواد کی متفجره ده هندری عباره دازدان دا ده مرفع بیروت دا بو اف 6 سالن ده هندری مجلس الوزراء سال 2014 يعني اثبات کرن اثبات بو حتنا چند یعنی حتنا چند کسان جیان خوش دستانه و چند بریندارن حیانها ای جیان خوش دست دانه 100 کسن و 4000 بریندارن و گور 100 کسی جی هندانه اف لسر گوتن صلیب احمر ای لبنانی بله وکو سوری وکو خلق سوریه پنابرین سوریه حتنا چند کسان جیان خوش دستانه و چند جی بریندارن 7 کسین سوری دناو
دناو تفجیره دا جیانا خوش دست دانه تو دخوازه لجمن ناوی وان جیهانه تو دخوازه اشترا بیجن مم بله ناوی وان يكمين أيمن مصطفى أيمن إبراهيم وهيب خلوف عبد الحميد سالم أيمن حميش فادي حسين الربيع وعبد المهيب خلوف او همو عربا أبناء همو عربا وبرانية وان جا درزورنا لوی داری کار دکرن چاوا یعنی چاوا جیانا خوش دستابون أبناء قشت حسب معلومات الجامعة أفقشتك لدهندري مرفع كاردكرن أو لدور مرفع كارنتينا يعني بله پنابرین کرد تو کسی جیانا خوش دستایه ما مستا بنابرای کرد تکسی حیانها جان خواهش دست ندایا لی اما خورتک جا عمود های ناویوی نیچروان مروان حسوه حیانها هندایا حتی ناو وندایه باشه حیانا بحثا وندایه. بحثا کچک عفرینی جی دکرن او هاتا دیتن یانا اره ما مستا کچک عفرینی جی هندابو دهونی دقا تفجیر پیدا بویا لی اما و بعدی 12 ساعتان دیتن لجمع هوا لقابو بمار تشوبو مروان جمع هوا لقابو باشه بریندار چندن یعنی اگر بحثا کردن روجاوا بکن چند کس بریندارن ما مستا ناوه لجامن ای بریندان ای کرد یعنی ناوه یکمین جوان احمد او برینداره نیروز احمد برینداره بشیر سیدو برینداره عابدین ازنا بیسم عابدین او دگیمی ازنا برین بیسم دگی میوان ما مستا الو الو بله بردوام به ما مستا ای بریندار ای کرد بریندار ناوه وان لجامن جوان احمد نیروز احمد بشیر سیدو وعابدين جوجندي عربية عابدين كنيويتشيا از ناقشت مي بس نافيوي عابدين بالمستشفى ام راستي هاتن كرد بي ابخار راستي هاتم يعني هل صار ساكن يوم بله روشا بریندارن چاوایا ککی ریزان ما مستبرين دار او برينوان قالك يعني نا قالك يكون خفيفا برينوان خفيفا لاما دواري مالي دا قالك زرار ديتن يعني ازوان كاس ازوان ناس تكم سياري بي بلوري بي شكيا مثلا مالاوي پنجره بي ودريه بي وحرتشتك شكيا يعني اوه مالي دا قالك زرار ديتن ده نوچه مده جهات ککی ریزان کو سه کس خلک کوبانینه بحثا وان دکن کو روشاوان یکی جوان گلکی دجواره تن آگاهی لسر روشاوان لجمت هنه نعم مسلسل لسر شبه كردي كوبان تا او تنان الجمع باشه اگر ام بحثا رخصتنین مافی مروفان بکن نخواستم جالیه ام بجن یو این تو کس آلیکاریک پیشکشی برینداران مالباتین قربانیان دانه حتی نهایان نه نعم ما مستا بجارك التكاسي حيانها حياة بيسعتي بجارك كاسي تا او نداي نا منظماتا ونجي يو ان بله گلکس پاس جبو روزنامه‌وان رضان عبدو ج بیروت میوانی بو گلکس پاس جبو بشتر بوناتا بله تماشاوان هجا لسر روشا سیاسیان جیالی سیاسی فهمه تقینا لبیروت رودایا مبخینن از بر خو بدم میوانی خوا لامریکا برز صالح دمیجار روزنامه‌وان د دنگ امریکا دا
gelek spas ji bo beşdarbûna te Birêz Saleh. Eger tu dengê midikê teqîna ku li Beyrûtê Rûdayê hûn çawa şûrve dikin, çawa dixwînin, çima divê demê de hat? بله gelek spas ji bo dayîna vê derfetê bû min ku jî nêrîna xwe li gel we parve bikim. Bi rastî teqîn yanî mesela dema wê tu nikarî bêjî çima nihaye ji ber ku peywendî bi tiştekî em bibêjin bi xemsariyê heye li gor berpirsên Libnanî bi xwe dibêjin yanî ihmalek hebûye di embarkirina 10750 ton madeya nitratê amonyum li vê cihî bawekî ku ne pîvanên em bêjin pêwîstên saxlemî û parastinê nadin berçavan hatibûn kirin wekû ku serokê Libnanê Michel Aoun bi xwe jî anî bû ziman yanî ev dem jêra navê ev di her wextekê de ku tişaşiyeke biçûk çêbe tiştekî biçûk çêbe ev demê wê teqîn çêbe yanî eger em bidin berçavan ku ev xemsariye û tiştekî ne bi mebest hatiye kirin hetana ku raportên diyar ku wiha bûye yanî kes nabêje teqîneke terorîst e yan jî aliyekî kiriye ku heta em dema wê hinek nîşanên siyasî jê re bibînin lê her hal em dizanin ku Libnan yanî welateke têda ew nakokiyên siyasî berbiçavin bibêjin rewşa siyasî û aborî di krîzeke tund de ye vê demê de yanî em dizanin roja îro dolarê Emerîkî li beramber lêreya Libnanî 9000 lêreye di demekê de ku çend salan berê bi 1500 bû yanî ev diyar dike çi qas ku rewşa aboriya Libnanê her diçe têk diçe û em dizanin ya siyasî ji roja roja ne li ser hebe yanî dema teqînê ne gelekî giring e biqasî ku ew ziyan ku encam dayî hinekî wê bandorê bidê ser rojên bê û hefteyên bê û mehên bê û renge salên jî bê ji bo xelkê Libnanê. Rûdana teqînê bi biryara dadgeha ku biryara du rojî din derkeve hûn çawayên bi hevdûva girê nadin ya Nasr el Herî ku 2005 da hatibû terorkirin heta niha jî lêkolîn berdewam e biryar bû ku du rojî din dadgeh biryara xwe bida. Belê ez zanim sê rojî din hinek endamên Partiya Hezbollah hatibûn tawankirin bi kuştina Refîq Herîrî di wê demê de yanî em dizanin ku ev heye lê dema ku serok xem nakê lê dema ku serokê Libnanê Michel Aoun bi xwe derikeve û dibêje ev xemsarî ye ev embarkirina madeya nitratê amonyum e û ji rengê teqînê jî diyar dibe ku wiha madeyên ku em bibêjin ne em bibêjin madeyên ku kesên terorîst yan aliyek yan welatekî biçîne divê ew ê de yanî diyar dibe ku bi kêmanî tanha heta na tiştekî piştrast nîne lê tiştê ku tê rojevê ewa ku peywendî pê nîne ji ber ku yanî serok bi xwe derketiye wiha dibêje û berpirsên li ger li merfea Beyrûtê yanî berpirsên wê û karmendên wê derê kesên ku berpirs dibe di embarkirina van madeyan da hemî hatine sekinandin hemî vekolîn niha lêkolîn bi wan re dibine yanî ez nikarim yekî bi awakî rasterast girêdim di berjewdiya kê de ye di berjewdiya kê de ye ku ji 2004 de ew madeyên amonyum heta niha li wê derê bimînin û çareyek jê re nede dîtin yan jî ji bo dereke neyê veguestin di berjewdiya kê de bû ji xwe ne di berjewendiya ti kesî de ye û ne di berjewendiya te alî de ye ku wa bibe lê em dizanin yanî eger em bijin teraziya siyasî em wêneya siyasî ya Libnanê bidin berçavan ku Libnan welatekî ji aliyê siyasî ve dabeş bûye em bibêjin Partiya Hezbollah li alîkî desthilatdariyekê bi rê ve dibe li Libnanê û li alîkî din hikûmeta Libnanê ya ku em bibêjin rewayê ya ku civaka navnetewî tev pênasînê pê dike li alîkî din bi rê ve dibe artêşa Libnanê heye û artêşeke li beramber wê ya Hezbollah heye yanî milîşiyan Hezbollah hene di vê derbarê de yanî berjewendî di vir de hinekî mijahiye rewş divê qonaxê de ji ber ku em dizanin Libnan bi awayê xwe siyasî dabeş e bi awayê xwe siyasî perçe bûye û
يعني دما كو سروك جي اخافتنا كوها دكي ودمي هر حال دبي تليان باليكي دا ببعد دبي باليكي تاونبار بك خمساريش بو تشبيه وكا چما او بيوان ساغلمية نهاتنا برچاف داين وكا عجب حكومة اللبناني آگاهدار بويا لدور عنبار كرنا في مادية بوان كميات مزن دفي داري دا برس بفردية اگر حكومة آگاهدار بويا چما او بيوانانا نهاتنا برچاف داين اگر نه آگاهدار بویه و دمی پرسکریک مزنتره و کمانگوت یعنی پرسکریک و هنجی باندوره که بهتر بده دمی پیشتا اگر حکومت نه آگاهدار بویه لدور وان یکان و اگر حزب الله یعنی پارتی حزب الله اف ماده انبار کنه و دمی و انجام گلک نیمی دمی پیشتا در کفن جبلی او زیان مروفی و مادی کب میلیارد دلار تن حسان باشه او زیان و چاوا ورن قرابو کرن تفيكو مدوه ديت بربرسن لبناني بهيروشيما وناكازاكي تشبيه دكرن او تقيناكو لبيروت تشيبويا دروجن بيج ده دسالن بيج ده او زيانا كو بيروت ديتيا وچاوا ورا قربو كرن تعويض كرن يعني بحث زيان بمليار دولار دبن افجي نتفتك اجر يعني ابدا برشافان كو سروکوزیر لبنانی بانگ لخلکی کر حسن دیاب بانگ لولاتین عربی کر بان لاوی کر کو يعني هنكي ام بيجن لبيش لجم لآلية خلقي اللبناني بسكنو آلي كاري جوارا وبكن زيانة يعني قرب كرنا مادية وان زيانان نجلك زحمته ام بدن برشافان كو فرنسا يكشي ولاتين دسبيكي بوكو ام بيجن بالا فرين خوشاندنو وسروكي فرنسا از باورن سبا سردانا لبناني دكي جبو ديتنا آلية سياسي يعني از خوازم ببيجم قربو كرنا آلية مادي نجلك زحمته قربو كرنا آلية مورالي آلية هستا خلقي لبناني كوبو بو چند مهن در كيفن كولانان يعني شورشك بريفا برنا در كيفن خواپیشاندان دكين جبو باش كرنا روشا خويا آبوري باش كرنا جيانا خويا روجانه او جيكو سياسة مدارين لبناني لغوركو او دبيجن گهنادن وانو وبخمساري لداخوازن وان تماشا دكين يعني دفردا فرس بهتر بآلية وي سياسي ومورالي و اما بيجن وي آلي وي نبهتر بآلية پريان وداينا قربوين مادي بو خلقي كوزيان ديتيه روجنامه فان صالح دميجر روجنامه فان دنگ امريكا ده جالاكس باس جبو باشتربوناته بله تماشوان هجا هر لسر و مجاره امی راوسن از برای خوب بدم روجاوای کردستان لجم میوان خواه برز اسماعیل رشید اندام کمیته سیاسی یا پارتیا یکتی کردستانی سوریا دم باش برز اسماعیل مدید کو برز صالح دبیجه کو افتقین جبر خمساری و اهمال هاتیه هون چاوا و که دنرخین هون چد بیجن سلاف شترو تماشوان آرکیره براستي يعني لبنان وقت دولة ديروكك كم دبو ميدان شر و كشتنا وقت اغتيالات سياسي افجي قلني ويتي دانجبر قلك دسوردان هي هندري لبنان ده 1050 ده غاوا دا ناف دولتي هات آوا كرين جبو كشنا رفيق الحريري وشاغي ناكوكي تشيبو نابينا حردو آليين ايج للبنان او جير بجن تيما شاردي آداري وحيشتي آداري وقافا او بريارة توقيف دركت بوان شار قليدارة ايجوش حزب الله بون ده 1011 وشاغي مدي حزب الله وكسر زمانه حسن نصر الله جو ام كسكي ام تسليم ناكن حطا 6 سال دمج وشاغده اف ناكوكي دس بكر فبراستي اف تشتي انا قد لبنان بو يعني نا داويه بلكي دفي دمهاني انها قهات جبر وك لبنان راسه كريزك سياسي دي وابوري دي لوك خلقي لبنان بندا درو سير وجه دنبو اف دمك دريج اف دادقها دولتي كاري خدكر اف ملت لبنان بندا فان درو سير وجابو وك راستيه حقيقته بين اسكرين
ادبيجم ايجا ادفي دما هاند افتقين شكر افتلهبي شكر خوزقو مورالي ملة لبنان سياسية لبنان بشكينه انه عالم مجول ببن يعني آلي لباش وبالدماري هن آلي هنا لباش رودانا في تقينه تقين بخوات شي نبويا نوا كو دبيجن كو مادين امن يوم جد 2014 دلوي دريه وتقيايا هن آلي هنا بلانك دانينا حتى كو اف تقين رودايا تاكيد قال دراج برق اف تقين يعني يوم سرقوا لبنان دسورداري هرمي هن ودناف ويد هن دس زيدي دسلاتك هي فاف تشتي ايرو جبو يعني بيتر كسي ايج بترس اي وقت بيجي بيتر حساب الجزاتك جفي بريارة دالكها دولتي وبيتر او متضرر بجفيا جبر يعني ام جبر انها ام دبينين يعني وك تفليهف هي قوتني ببسياري اللبناني ده يعني سروك لبنان عون دي بيجي اف نتقينا نافان مواد نترات الامونيوم مثلا بيجن سروكي حكومتي دي بيجي اف نترات الامونيوم اف تفجيرها قد شيبويه ووزير تندرستي تو او در وارك يدن بركي افا وقت مساله انه مفرقعات اي جيب بيجن او العاب ناريه بوان تشكلوكن رئيس قشتي اسايش قشتي لبنان اللواء ابراهيم عباس دبيجا افايا او مواد ايجد وبندري دبو مرفئ دبو او سببه ليك وقت بتواي اليك هي او اليه ايج بترس جوي بريارة دالها دولتي او بيتر واتهام بآلي ويدهر جبر او طرف وبيتر او متضرر جوي عملية هان بنرنا تدا بريار ودركفا بيشتي سيرو جان يان جبر فان تقينان ويورا راوستاندن اد بيجم اف كسي ايج اف او اليه اف كاركر اف تقينكر خوستن في بريار دركتن او تعطيل بكن لي از بيجم وك بريار دغها دولتي اد بيجم جرك واستمرار بك ودرك جبر لي بس اف دركتنا في بريار جي يعني دميني دواركي كاوي بمن دواركي نظري ده انه ايجون هكار ابن كاني او تش السلطه جموي دغها دولتي هي جوان كسي ايج جونهكار بن قليدار بن جوان جزابك افجي براستي يعني هنا ندياره بله داوين برسيار برز اسماعيل باريزار بيروت دوهراغاند كو 7 ساليدن اف بندر اف مينا اف جهه كو تقين تدا روداي وكو بري فناغره بس دفرد اوا وي چاو ورا قرابو کرن وي چاو ورا تعويض کرن براستي وك مقول يعني الجور جراج هادين جدان خويا كرين يعني خرابي قال لكي بر دمك بري لبنان كريزك ابوري دي افايا بيتر باري حكومتها اللبنانيه بيتر جرانكر لي وقت فيدا كده برسك خو طرح دي كده فيدا انه اف ده حزار وحفسد وبيجي طون جنترات الامونيوم ابايا وقت بيجي لفي بندري لفي مرفئي تشكر وام مرفئيا نيزيكي قش مالي خلقي سيفيل بلكي قال لك سفارات وحتى ما بلكي مالا سعد الحريري وايدن كش نيزيكم يعني اف برسك يجي براستي انه اف ده حزار وحفسد وبيجي طون قالك وقتك دولتك بخواستا باراستن و ملتي خو بارزه ابدا حزار حفسدو بيجي طون نترات الامونيوم قارب بلجيكي دور ندنا مرفئ والبر ناف خلك فشارتان بله جالكس باس برز اسماعيل رشيد انضم كوميتا سياسية بارتيا يكتي كردستاني سوريا جالكس باس جبو باشتر بوناته پشتی کو سوزا توظیف کرنے دانا نامیا زوراب چکدارن پیده او رواندن و حتی وکنها تو زانیاریک لسر چارنویسا و تونیا دل دوانه که طایبت ده زوراب موسا باوی کچا به ناو نامیا جا ارکره اشکره کرکو لریکفتا 27 ماه تیرمه
2020 کچا وی لسر دست چکدارن پیده هاتی رواندن و حتی وکا ایرو او تو زانیاریه که لسر چارنویسا کچا خواه نزانه وکو زوراب دبیجه سوز دابونه کچا وی کو وی وره تعیین کرن به مرجه که خلکه ببینه دا کو شارزایی چاوانیا کار ببه و به بهانه تمام کرنا معامله تعیین کرنه کچاوی جه مال برن و ایدی نهاته وگراندن نامیا زوراب جه دایک بونا سال 2002 نه ولتاخا نشوا یا باجار حسکه لگل مالباتا خواه نشته جیبو نهاجی از برای خو بدم برز زهراب موسا باوی کچا رواندی ابناوی نامیا دم باش برز زهراب اگر بهتر تجمه را بحث بکی کچا تا چاوا هاتی رواندن شکنگی و هاتی رواندن دم باش دم باش سلا وره جوره وكي كدا وره بكن فازم بريا ازتك مجاري تشتكي بيجم ازان ويقال لك تليفونات ورن وبيقال لك ريبازا شي وبيجن افتشنا راسته وتولي مابويه ونزال مشاوا ويقال لك قلنا بيجن وهنك مسؤوليه واشي تركبن قلنا شو بكن بله بريا بيستروجا بيتر شوندم هيئتك وان هاي كمان هيئتا وان يقولوا هذا تأليف كريم نافي كادري وانا صادق بله يك بيت صابر جداوية جي طويلة بكريب باشوري حسكي باقري حسكي يك هي احمد عبد العزيز جيراني منه اندامي بيدي خالد عزيز شيخ نوري اوجي سروكي بيدي الاليه الجنوبي جيراني منه بله مصطفى اوجي باب الخير محجيره جيراني منه ابو حربين بفانيل جامع سكن دربا سون سلاو كرن قضاء ناسكرين قضاء ناسكرين كأب هيئتا بيدي كتنواري ولاد فارسي ام كردن ام برايه هبن منطقه وبيت العربن انتخابات بلديه كان شاوا باوي بين ام دخلوا من كاركي مربكن كاركي بيروزه وبيبقى اندامك ما جبوا ولاد فارسيه جبوا خباتك باش يقول مردان كردن ام ولاد فارس شبه هي كي بي جبوا خدمتها ولاد فارسيه ام يبقى والمرجي قلت اشتايا ويبقى موظفك ويبقى اندامك هم اندامك وخباتي بك هم شيء ويبقى موظفك ويكرسك وينو هذا ما بابو وقت بيشي ما بو هم اندام هم خارجي ولا خارجي يجي في مشكلته بله ده زرجا 20 رجا شو مديهات على اساس فروردي بقرية مديرو كسكراكا تشكال تعرف وهبات بيشن كاري ما هي إذا كنت بيه معاملات تمام بك إيش تمام بك تفورد بيه جبوا ما هي جو بين هرجي قا استلام بقول طبعا بله روجك دروس شهر بين شو جاري كيف بدي شب تليفون بكلم بابا اسكيكو نايم ما هي ان شاء الله 7 زي مالي كاري ما خلاص زي ولد روح درس يا بيصلح ديمي مجي التليفون كر وبابا اسكاري وخلاص كم زي بين ابقى نابي يداوي بابا اسكاري وخلاص كم ازي بين مالي تمام بله نعم قد انت قريت كما انا شلوبو شاوابو خبر قطبو تليفون شي قطبو تليفون هذا مش داز داني سك روت نشكل ما بيصير كتا ايه قانينه ما وقت تليفون هبالي خالد هات شلو كده لا از بهبالي كده شغليم اجي بيت هات ناوي ابرين كادر كوان ابرين بله قلت كتشك هات ابقى تشك بشابيش لو نخو يعني ابقى تشك يرو شحط رو تشاروش نخو يعني هن ابريه وندابويه خبابويه شو مساله بيناي
او جبتنا معاج وما تنزاني تبليها بالا شو تبليها بالا ويا اول ما بريات مالي بقول لكدر التفلي يعني لقورا خفتنا وي لكدر التفلي هفالب ما بس توي الكدري ها جي ندياري هيك هي لو تولين شوبين بكتشيلو كتشوكو نزانم قلت لي وان بويه ولو مقدر كي يقاب اشتني رفانتني وقا بويه نزان بشتي داوين جار بشتي داوين جار كجاتا بترى اخفي تبويرا اخفي جارة داوية ترى خيرين بيستو حمتي مهيبو بيستو حمتي مهي وبابا اسكاري وخلاصكم جيبين لبش التليفون يقرت احيانك جارة داوي بله راهو مش غير يا اخي الراهنه هوا بريتك كتشك وضعي وينا نخلو يعني وما قلت نزل تبليه بالا ابوي شنو تبليه بالا ابو مانا وناتن وكونا كاركي بهيدي يبونا كشاره دريه بلديه وخباتك كيف يعني بريار بو كاكي زراب جبو ام زلال بكن بريار بو لشرادريا نشوي يعني حسك باطا توظيف كرن ايوه كيلا كامل غيران كيلا كامل بل وبهذا توظيف كرن جوار المدري بشتغلي ازي اشتغلي مكوتشي نابل كتشي كره كتشي بتستوني كفايه جبو خباتك كيف نادي كتب جوار البيت وما قال قهاتي ما قلتي تم فكرنا تشينا كي ابتش مش تقولوا جمانا هنا وانا بابا ما ازغشيمه من نزار رابو مدي قلتنا بقران ابا افرين قلتنا بقران وهر شي كبك هر شي كبك تستي تكوهر يعني ما تستمت يعني حطيناها هو نظام الكدر يا كاجاوا لا يا رقم نظام ايجو بير هاتن دي شخص اي جاوي ربان دي شمالية تباك هاتن وينابرن وانت اكر جگر هات وكشكك بير جگر وبروس وكشكك بواره هاتن ويناش مالبين على اساس كاري وناهي ساعتك ديتو يفكري ونما اخياري كر بري خوندا بربرسن لويدري بربرسن بلا بلند ين مزن الان احيانا انا هكا ايجو دستيوان الفلاني ايجو التكيديا وان كتكير انا متكير انا سبيتي رابوز كيام هوالك وان كيا كتكاما ودا بيه جال بيس تشتغلي مدي خوتا تكسر تليفوني قلت سازيه ما رشتك ازيبين دنيا يسسر تخرب قلت شما اي خراب يا اخي وكش كامل بريوه ودا كل دنيا اساس خرابتين هكسر جتا خرابه قال ابيك طياري يقول العفرين يا دخين غير جاري طيار شي بربين ما تشبه السليم خرابتين بله جي ما تسبيكر هوالك وان كادرك وان اي بلديها اي بلديها جنوبي ابيكي مصنع وان كادري وانا بله اي بي ديناري حميد وهوالي حميد وين لا خواشنا جبنا على اساس وظيفي لا على اساس انك كيف بنتشر احيانا كثير وبيد قيشي وكيش منك دي وهم الخلف تبدي بين قاضي شورك نظام نفسي وانا ليش قال لك وقوميتي وزاره شاوا ما قلت نزاني ايكو شري فكك بيبي قال لي زحمتي ايكو شري فكك ولو من شري فكك انا قيزه فدقر هاتيه إذا ما تجبي أزي بوز فينا تجبي ببشر يا أخي بلا تنجي بيني بلا بيزي تبلي كار بيني بلا زي بمشيم رابو ما دست بيكر إزقرية مسؤولة كيواني مظن هي إيه مكتبة بيدي كانتوني نابي مصطفى يصالح لين تيجي تواندر كثير ودني أتشوم أكتبي وهو مصطفى تيروك أبي وهي أواتي بناوي وظيفتي قوميتي ولا فرق تكتيك هوالي ورواندي برسباوي أمنكارم بعد أشخاصا أبانا جوانين أمنكارم وانا أمنكار تسينورا جوانا دي تنكار تسينورا جوانا دي اشتكا جاجمر قوتي أمنكار تسينورا جوانا دي تنكار تسينورا جوانا دي ما بردي بردانه يا اخي تشكامل مشير قطره وبكاري
تبلي كاربريه انه خباتك بكت بلديه الاشاره دايره تمام برا مالقه ودي سر خباتك اشاره دقيقه النتيجه وين امن از نتيجه كاركي بك اما النتيجه برز زهره تمام كچاتا چی خواندیه دخواندیان چاوابو بجامع تمريض خدمي بله بكورتي باختصار اگر بانكك تهبه دريا اركيرا تتكاري بكي انا هي كدستيمي انا كا بشش حب قالوا ويقدمون نابندا جوانا لمفتي نابندا جوانا لمفتي بله انا كا هيك كدستيمي لنابندا جوانا لمفتي كورتي وانا افرم افرين ليجرين وددوي التنين ناس بواري ودورا وينا قرتبون دورا يقرتبون وبتشك دقيريا كتشك دقيريا دورا يكون ببون وتهديد داني يعني جاتشد قوتن ايه قوت نالخ هي جمر نقول بيتشد قوتن بس قوت تهديد داني وبان كاحبا دورا يكتبوا لان بندا قا مفتي جوانا بله لا طاقه مفتي بدي طاقه مفتي افرين وافرين وليجرين ودورا وينا توب كربون وندشتن كتر كبير وكتشي دقريا وكري غايا انا كارش بله غايا انا كا بانقامي ابخاف انا ابتعلاق الملدك داروك خلقي دقرين ابن قاسم ابكتشيك هكر تشوشي نبك يقدم دود النار يقدم بدود النار بانقابنا ريا خو بقرن خلوا خو مقاتبين بوظيفه بإيشاء يعني قلنا واني داوية داوي تبي امنك ارمبانا امنك انت تشتكي بك كتشك تبدي ابوي كتشك زام شواي ادقازم ملتي يكبر حتى ملتي عربي دريا خو بقرن بربانا يا والله تيجي كتشك بيبي تيجي اخور بيبي نخاف وكني وانا طرد يعني مكر ونكر نابندا هي دي مكر ونكر يا اخي كتشك برا مر بيشتغل برا دنجي خوي مر بشينه برا مزانم بالكويه جيري لكويه يعني رجيم انا اذا بدي ادي روجي جيري كيلو خيار بعدين خرج كتبه تلك لك لا يقروني داعش سورتك خطيه دخلت في باي لا وقسم فوضات تراون يشمر بينا يعني يرو دهر ابكى شكرتني ما تشتغل لا تليفونك لا قهيك يعني امدرن جمع انا باسلوبك يعني بوبريه وغادي فنكري يا اخي وانت سياج خلقيتك تبشي مسألة الله يا قلت لك الاستماع تشدك يعني مصطفى اجمر قوش حقي تيت هرش فرق جديد تشدك ايه ما افش ما تشتكي زي ما ناي تشكي قراره فداي تشكي بس باقامي عالم لقاه الشيار باقامي الكريم وارنك يعني ام ولا معايلات ولا باريسي ابسط سالمه ام ولا باريسي يقويبون حيالك ان هكا ابسط بله گلک سپاس پیام تا گهشت برز زوراب موسا باوی کچا رواندیا به ناو نامیا ج قامش لولگنبو یعنی ج حسکه گلک سپاس بو باش داربوناته ج دماکو هرما عفرینا رجاوای کردستان کتیا دبندست ترکیه و گروپین چکدار ده و بن پیکرن ده در ماف زندی و مریان ده تنه انجام دان هر ده برداومیات تکدان و هلوشاندنا گورستانان ده گروپین چکدار گورستانا گنده که نافچه بلبله تکدان جدرن خوجه دانا زانین که گورستانا گنده شیخورزه جالی چکداران و هاته هلوشاندن و صفکاتی به گورن کردان کر جالی خوفجی چالاکوانان پرچه ویدیوک لسر تورن جواکی بلاف کر تیده دیار دبه که چاوا گورستانا گنده ناووری هاتیه تکدان امی به هفدوره تماشا بکن. هر لعفرینه می بمینن لگنده گواندا یه سر بنافچه راجو و عربین کل هرمی هاتنه بجی کرن مزارک کردن ازیدی شوطان رخصنا مافی مروفان لعفرینه دازانین کو عربان مزارک گنده ازیدی
کردین ازیدی کو به مزار شیخ موس تناسکرین شوتاند همان جدره تکسکر کو بریا چند روزان ترکیه او مزار دوباره آوا کربو لی عربین لوی دره به بحانه کوجه کافرانه او مزارا کفنار یا کردین ازیدی شوتاند و تکبر لی نافچه شراجی لی بنداوا میدان که ولاتی کی کرد دما آفجانی دکر بن آفبو جیانا خواهش دستا جدرن خوجه دانا زانین کو دما ولاتی بناوه ولید حسو آفجانی ده بنداوا میدان که ده دکر بن آفبو و جیانا خواهش دستا پشتره ترم نافبوری جالی تیمن بروانی سیویل و هاته درخستن دا کو جبو کسوکارن وی وره رادس کرن لهن جدران بحثا وی که کرکو خمساری و نگهدانا تیما بروانی سیویل هشت کو ولاتی نافبوری جانا خواه جدست بده. در انجام بویارک هاتونو چونه ده پربارک روژاوای کورسان لباجار سلیمانی جانا خواهش دستا. جدرین راگاندن بلافکرن کو پنابار بناو عثمان فقه حسین در انجام بویارک هاتونو چونه ده لباجار سلیمانی هریما کورسان جانا خواهش دستا. عثمان فقه حسین خلق گند عابره یه دور آلیانه و لگل مالباط خواه پناباری هریما کورسانی ببو. بله تماشاوان هجا به وی او هم گشتن داویا بولتن خواه هر شاد و بختوار بن.